Mana ondo mwendawe o makanisa ni chaukela ni mesene na mudonyo moja manye hizi wiyane ya awali simo na amina kulia simo waya omukaila harakati ya kona simo ti yake osa na amesisia na jamaa utu ana madam utu anasia kinu chambe kilono ni katika simu ya mume ni bisa si ya beshto wake na abatele yani nona kindu kilote kuamini ona we atele ndande kuamini undu itoma happen na yu anayetaneza okole mume akamtobe kwa sindu weza oni anayekalevua changanye kitu na yasani nondo nasabisi lono nalisi ya mume atomewa ni mwetu beshte wake ona kitandani bakubia viatu mudhi na yu katika mashabiki maitana family zima na asia au manwe na simu ya mume nondo kala na asia simu ni ya mume devia ana onna simu sia mudembo so nini wano mayasia kilote ziki kuomisia madam wane kima kwa sababu kwa simu ya mume Ndio no nevi ebizi andoa the ita na nona mayazia au manazimo ya mume kila mundu akanasima kwanza mama na akona magazi nyene to amini na to azia simu yako ni yako na yake na ka kwa tenda kaike and I was like kwani eke mabeto mama pozisi ya simu ya mume na biza ti wona atometa kega na aziza ni we the anoni aka magana ba ve kuwa kuibo ni best wake issue ya simu katika mitwana Masi nenda kwa kwa gube nundu ndetro ya simu zivinya simu na mitandao na zindu inge binge lakini nenda kwa generation ye madina ma generation ye ni maingi mono kwanza na maitetheka lakini kila nezi bandu matwa no wewe actually na simu no kila mundu free ni kwanza simu ukekondo kwenda nayo na munyanya ukala mwenzako ndenda bia lakini ono mwende I think mwazoeana tumauro tukwambia olikilela na simu ikwambia yobithwa kweza password yo na hizi ni senzizwe na tumauro mainge twinge wewe yawe atakebeti ndo mezi lakini kana ikamisi siana no yazi lakini kibeti keze na yube wazi andwa mama nezi yobika bandu meana kila mundu nekata nekalea yake mongezo bikana babu utipo manambite baza kila ngwenda kwazia kwa kubene baidhi na webo mume kana mukakoza ya simu kosizi ya simu ya mwenzake kila kebo nini kana bezo bikana bandu wethi etwe na rukazizi simu ya kwana kwa ndiye sisi yaku pero bala wethi amwambe iye na wethi mwazizi na mwono zindo tibo kila nezi andu mwagezo bikabandu wethi I mean naona ndizizi ya simu ya mundu longe either out of curiosity back in suspect no nekana waze simu ya mwemi ozizi ndozo ukazizi amana angene wethi amba ile mundu njenjeno ni woza ozizi ne zaasiana na wezizi za message yolika message yali ko kwaze I mean udweka curious webingwela message nda niketo bebi una hivi hata kana wewe ugende waize wewe bikaza asiana na message nyingi tofauti kwa Baima koza mbe mundu kuzizi simu nenda kwambia babu baima koza mbe lakini kwethi andu ni mathokie na andu maeka kwamine ka andu makwa atwa nimikwa ni mwe thia especially na dio mone aume ni mama kothe ulea na simu cio no getha mena mituke muno ya uzizi simu cia amuka indi cio ikwatika you know kuzo izi wethi kana ni no liwe no buta no ndo binge majati ya wethi ona mundu tinda jati na jati ya ubuto ngona matumeanite tubizana na message zinge binge na mengali mabika parking mundu ayekala na 20 agomba kwekala parking ake agwetyo delete lokweto buta kila kindu ya gwetyo buta sindula tubizana na videos na zindu ile ngime ina I like the way you kill it neza me agana yokere ndio ugezo changia lakini ngo asiai yogeda ndo mama nyake lake tebiando ni kana suspicion ni mama mine no gwethia me aminifu no ndo zindu icio nzema de namo nzema gogita simo gede ota na kwata ndo ithio na gila utonete gekumia cia wone kana ni cio jona gembo mesia uko na ajaki lakini na mwandu ndi mathokie wathe ni wainge bie ona ndo anena wetabio andu bana mwevi kamusi ubugwe batanga studio andu magwetio kila makwata cia no ndo cia andu ithingi andu ni na lei kila mwe wa mweke gene jo mendete kwika kuone tabia andu ni mathokizie mko na tabia kwanza wewe usikonjoe hapa gwethe ame makabete laini bo magwetie kuma kemi jambo the boss kukona ukikonjoa hapa gwethe ame mapangete laini I mean andu generally na lei na mendete othiki nyuma ja kila mekwe asante pasa ni delete ya messages mwami no bika parking no bike parking no bingwe wana mimi na 30 minutes
wende na ukilia simu kibeti kigeta zia kwa mysticals wa imondo kwa again delete call but delete call delete call log delete contacts how as a contact Athiani call log ibu tozo kada by mystical by receive azo kula male jonzo na ngoni wazima na zo bati na bakilete kwa messages ne badhi kwa WhatsApp bati wa nyake pasa mweka undike utia mwalimu wangu ya pasa mwenzako ile ngizo delete mweka undike bakai it's masi kindu kijazi muno kindu very sensitive and I think into a lock nene amuno nondo first of all most of the times ondo ando ma behavior yo asimo itegemea muno also ondo mekala nasia nondo ku ando amopia o naturally makisirani ona kwa no kediwe no mundu matebata nake au kuni asimo no kisirani ko chuni kibuke tu maana mabitha amo mabitha ona bateke ndo ke maana mabitha ndo memeno nge wambi na kondo au etha ando nimendo biga bandu first of all with the suspicion na mandu mangi itebo kindu chambe maile kalanesa ukethia 22 tuyotu mamu kita kana nuonie nganyano kunie simo oyambi yokulya muyana hata na nganya muyasiata na nganya you next time ndine wa mwana wa kwata simwizu mwambia kukita but on a very sincere note andu matwana make na kindu kimwe but I labor simbithi saizi ndo izo una Athiani zinalangiwa block you watu wanoweka kuona mami noto anovela bena mungu and mami noto ano upetha na mungu but my law grow nondo the honest truth is mami noto ana biblia to ya mutu ika kindu kimwe but I leta kwithwa pe siri kati wenyu mwaile kwithia mwinyonde mwipamwe na nika nake njuke dumishwa first of all ni ando wambo manati the honest truth is either no Utwaite mundu museo kana no Utwaite ni mundu museo ndaleo melelwa matanza kwa uweza kwithia no melelwa matawa ilo manda undu manage that with ni mwaki manage nyonde the same lakini nyuma ambiyo bidana niguo melelwa no emelia view so pauni kiuni kindu kimwe very important ondo me relate kwa ya musi na kworo mbinge ange withia ni kworo isu kila saa kelele mwikutania kelele mwibika bandu withia mwikwa kata muti kuikiania andu aingeju ona mundu lo kumanda amasi mundu betwaze ni mundu gutita ayo manda akamana kana simu yaku imwe ni withana yo onakenda mbia kutumia sindu ni ukwato ni chao ni ukwato ni via kwa ethando mbe ni mekwendo control ulalai kana ni mekwendo control kwimbwa na relationships sianza kindu chambe mailembo me transparent to each other ukethia ona simu ezu ndio bithwa ndiaza kulingana nondo wewe no amangani ibuta wacho kubutwa ni buta gwa ti ubongo ni buta wa ni buta ona ti omemeo kaba buta no zi aka kindu kingi mananga ai watu iki awo no zi mananga ukewa mundu mukaze mundu me abutie kwani ene nala mundu me onge ene na slave no slave ndi mundu muka lakini nikomboka mundu muka ombeka kwaza umemabuta na ombe na kama buta na imu mweta slave ni no akamene ndego mwa kwati wokitimba mwene Rena wangawa ya Wezeka na mundu muka wene ni family friend na family friend tio mundu wa bagube Slay queen is mwa ndio kazi yao kamini abina kugadwa yuko na uko metro koma no gonna so actually they know with abu most of the times andu ni onde me wathe ekabwaze makai andu onde me wathe andu matuko akwanza maseko gwewetu bea kama me bai lobina kundu kungi mena tupesa athugu muno ni mama onenga na mpesa ama kuna maundu maingi kukethia ibizi ya matuko ana ko siko inenga na mpesa nicho inenga we no kwa thukie
kokte kuthoku pio kwa gene mwaki yani yu nye masine kali mundu umelobi mayu kala ndiko na tubisi tubita ku tutaite turafu matwa muno turafo tukaletwa ku thembos twa class na tuithu pai bano kafukuma no tuwoku umanisha mekali tu mama kali tu mama mume meo kwanza na mama jangia nondo ba impempe mena mbesa ngatiwa ini na ka project kepa na imbongele silingi limaneli ilizimaneli za uthiku ya jamaa kali lakini kajamaa kayo ngali mzee bafanya ndio uchenge wobo ai okay kwani akama yu wangali ase mukameda ni kwa thukie na ni ukukuya hii etha ni munkwenda to address sindui na to see address mpaka tukwate solution we cannot separate people by gender and on the men mathina na menda utethwa wo yangulie kule lo muntu ayi mundu woni kwiwa bailo bini mama itegemea na conditions ya mundu umya yu pasa yu katikati wako number 1 masi ando ndema yumbe tondo mwe ando ndema yumeta komwe ando ndema yendeta komwe no kwatia ando ndeme pathukanyo na pe business yuka ilopi fast ikaiwa ni we na pressure ko ya musiyeba yeko ya mboy mbona ndo tumambesa yeni mboy with a will hata mboy no wezembo yito ela mboy ni negie ne asini man ndwaki ya mwenye kazumbai ona tutilo ya kwa tumembesa mundu tuyemekate you see with the pressure you low na kibisi kina chao kina mbesa na obeka kama make baka kunangite mumu kunanga kai muyo na wenda ona Dubai ni ngutwa sijui wapi you see so sindu isu tisiekwo siekwo everywhere siekwo na niko na wa onamwe anamu no andu betwanite utithia pia pressure ila si pa ya musi sando provide ya andu ika bona nganyano na wiye mukakina bona nganyano neki mpaka nganyano neki na kusa isu ya ndena guo na peka mama kandika boss ka ku ba mu ku mako ke na mbesa desa ka usukumi data kusukuma jamaa imi ile dia to pressure akazi ai nyena kwa ndikana noni ka kwatia imbe ka kwatia imbe sai ka no bindi kwetha na mugu so issue ni ya simo ni bale kwetha ba mo bidano kana bale kwetha bale ataka issue ya simo bale kwetha pate mo bidano mwe bidana chao mwibithana chao bona wiyo mwibithana uthi mwibithana chao ona mindo simu suja ile iwe bukela mundu akamiona no ketha batiki ndo kiobithwa na whether ni wona kindu suspicious kindu chambe cha kusinda mathina ni wambo kwatwa wa kwatwa tha we na mathina we na wa kwatwa genuinely no kwambia kwikanya you see na mbondu ina mathina genuinely na uno suspectiwa no nzie mwe build musi wenyu ukakuyeleza mwana uwe papa ile na papa ile na papa ile mukaeleano lakini simu hizi upita wangi ona mundu aichaji ambao posia kana yudha nikana ina idea posia nikana wethi chindu ilo kwikata ukutume wabupa yiki ndo kinaonekana lakini matezi ona wavuta technology social media technology ndio lawa those things are still accessible peo mundu la wezi undu ukendoneza expert no ukumise zindu isu sio the simone ona sangide unidi kukwata simu yako no ukumise remotely aka une communication isu sio the ukasiona so and the miss andu nimekwenda aka misi na watu na izete aka misi niwa paticha ubitha simu mwikindu kemwe mwibithania chao nundu tusimu tutu ni wetu tuko na mawathi ala maingi iya simu buyoneke umanike kila wendesie etha wendede nai ukanywe etha wendede neza ungunangiwe moko withie ni mwakwate ni akindu kimwe kwa simu no ikatukano andu nimekukita nundu wa simu